zo than sang a thu buai kan ti mai mi pa pakhatin a mi pat pui a khoi lui ni a soi chung chang chu a bo ruak ala lian le a October ni li sang ni som ni pakhat tho tran ni hi ko ta an in lan le hun ani awangin ngai ven a hlo zual ni po ina lang chuti rualin he thu buai ngai ven hlo tak hi atira mi pui ngai dan ang khan kalpui ani tlat lo mai mi pat thu buai anga aminol puin kan ngai ang kha atak taka chuan alo ni lo ni ina langa thu buai zia lua po ma ni mi pat pui te mi pat mei chiat na lam hoya khoi lui thu buai mu tur aum lo chuan soi zui a hlo zual ani atira he kheisa hian thu buai pali zia lu ani a chung thu buai te jinga a hremna na ber chu criminal intimation ni in ana thei ang berin kum ni zel tan le poisa choi tir hrem ani chawani abak thu buai an zia lu dang wrongful restraint hi a hremna na thei ber chu thakhat zel tan le cheng zanga choi ani ve chawa wrongful confinement thu buai an siam sak hremna chu na hlakin ana thei ang bera an hremin kum khat lung in tan le cheng sang khat choi ani lek chobok thu buai an siam sak te jinga hremna na ber dot tu voluntary causing heart hremna na ber chu kum khat zel tan le cheng sang khat choi ani chawani abo ruak len ngai tu in police ten thu buai an zia lu hi a ho hle an thu buai zia lu te hi ane plome ma wangin court sanga chai buai ngai lo thu buai ani a chu wangin chief judicial magistrate court a chai ani ta ani ama ero chu thu buai the lu tu telamin in ruk bo thu buai an orbel tirta ka wangin atira thu buai an siam sakle tam takin a hrol ta bel theilo thu buai ani ba ka thil ti sual tua an pu hian thiam lo achanga nei chuan kum som chung lung ina atan ba ka poisa a choi don awangin a hrol ta kan ti ani kidnapping thu buai atelta ka wang hian CJM court atangin additional district and session judge court a pek chho ani tabok tin October nili a court a an inlan hi an thu buai rem na hun alani don lova thil ti suala an pu telaka in ruk bo na thu buai an zia lu belawanga an din mun tur dan anga kota an enfiana alani don chawani hetiang hi thil om dan ani awangin he thu buai chin fel nan hian hun alama mo hlek dona chuti main a fel don lo ni inalang he thu buai ngai tu hunatan hian additional district and session judge court chuan September ni somni pakua sang ni somni pakhat ruan ma se tunlai hrileng awang hian high court chuan court rang te anikar thlaka in hong tura ati awangin in hon chok ani a September ni somni pakua kha he thu buai ngai tu na tur court in hon ni ani lo awangin an in hon ni masaber October ni le sang ni somni pakhatarel chun zom turin ti anita ni police a thu buai thelu ani awangin he thu buai hi police thu buai sarkar thu buai ani to a chu wangin achai tu atan po sarkar ukil man ani ama ero chu sarkar ukil te an muan ba ka anin dai lo thin em awangin an mani pui tur hian ukil pathum da bel phalsak an ni angin ukil pathum silal rin pui mami melisa lal rin tluangile lal riat renga changte te da bel an ni lal riat renga changte hi People's Union for Justice Mizoram an president ani nge thu buai the lut tulamin ukil pathum lai an nei bel ta ka wang hian chakjokin ma an lak thei be se ani a hei hian an din mun po a so nget sotin arin om he thu buai lar taka in king chho mek chung ko pani te hi an din mun ve chiang zo ka an tar lan theinan interview tum ni ma se zodin liana sailo te ukil hian a client te hi interview ri lo tura ati awangin an interview talawa zo than sang ate hi home isolation lai an ni awangin kan puitlin thei talo bokani an thu buai chung changa hian thiam chan anin be sei ve a thiam chang jok tura anin ngai ve bokani atir lama kan soi to angin zodin lian ate hi atira thu buai te naw ang reng tak pali or tir an ni ve cho wangin he thu buai hi athom nat ang he hu in ataka chuan alian lova in ruk bo thu buai or bel tir an ni nuwa ero a hremna anata wangin aton tonin antrang na zual People's Union for Justice Mizoram PUJM an president mek puhria ta chu enga tinga mizo mi puiten zo than sang a thlawang an hauna chan berni angai thei tur mipat na lam khoi thu buai anga kalpui ani si lo ti zo ania puhria ta chuan atira zo din lian a hian zo than sang a hi akhuai khem ni a soi omma se akhuai khem chi alova hei wang hian hetiang zong hian thu buai thelu ani talovani ama ero chu zodin lian ate hian zo than sanga aza mo rongkai zongin andiriam ngeya
a thom no hli tirin an ma in throt turin an tia ma se chu ti meya a thei lo thuin a changa among lama po thollu sak atum zuawa a in phelman ma se a thian pa in a khapa wangin a puitlin talo puitlin ta chi alo po ni se atum na hrim hi poi khoi na lian tak ani to awangin a hrem na chu anep thei chuang lo tiang zong in min chang ani he thil thlen lai hian puhriat a chang te hi Mizorama ala om lo ti kan hriat a tho me puhriat a chuan zo than sang ta na ding satlia ani lo thu soin dikna in ro rel theina na ding ani thu asoya an du ber chu thu dik adin chan ni in chu an thu pui chai lai me ka an tum ber po ani zodin lian a hian poya lo khoi nge ani chuan ati sual man hi a mu anga zo than sang a hian to ta lo soya adik lo jok alo ni po in atuar ve mayang mi hausa an ni awang ngotin tu ma hi an dik lo ringot lova an ratheya wang ngotin tu ma hi an dik chuang lo ti in thu dik hai chua chu an tum ber ani thu a soi bokani atira he thil thleng chung chang hian thil thlen hnu loka thom ron nei jok ma se rui in ti buai ang chowa aminol puin an hria da wangin are le thuaya ma se zo than sang anu in November ni som pakua sang ni som ni pakhata ama dei September ni sari sang ni som ni pakhat jana thil thlen dan press statement meusiama tarlan ani nuwa aron dar tak takani an thu buai hi chin fel alani miau lo wangin thil ti suala pu le atuar tu hi an din mun ala in angri ati thei tun din muna chuan zo din lian hi thil ti sual tu alani lawa ko tin thiam lo achantir photangai mi pui ril ru le thin lunga ero mi sual lian tapti ani to thung chu wangin ko ta thiam lo chang po ni se mi tam jok ril ruwa thiam achang to in arin om chuang lova anin nei ma loka thil thleng ni ma se ama mai ni lo anu pui thlengin mi tam takin an thin rik zui nge in arin omani zodin lian atelam hian ko ta thiam lo chang ta se zo than sang ate hian thu buai an orlet theyang em ti a advocate pakhat kan zo chuan tuna thil ti sual tua an pu te hian do ta in ti ming chiat thu buai defamation case an the lut theyang ati soi to angin he thu buai hi an chai chho me kania awang lai ala thleng lo hial mai thei chu wangin huai tak taka thil soi a fu lo bera wangin an thu buai om zia tak kan hriat theinan aton tona an thu soi ba ka he thu buai chung changa mi thren khat ngai dan kan tar lang dona dan le thu buai kai noya an trong kam man thren khat hi aminol puitan hriat thiam a har deuh thin awangin hriat thiam ol sam zong in thren khat chu kan her rem hlek don ania he thu buai in ngai ven aron hlo tak em na chan November ni som pakua sang ni som pariata zo than sang anu pilal than zuali press statement an buai na chung chang chiang taka angai ruat theina tarlang masa berang walbeng rota thil thleng rap thlak tak kha September ni sari sang ni som pariat jana jarkot veng lalbuaya shopping complex opposite kongpuya tlangwal rol inti buai na thleng kha thil thleng pala ngai thei ani a anulama thil thleng ro zoramin kan la riat ngai lo TV le fima te Saftan India kan mu thin angmai kha ani kafapa zo than sanga kumsom ni pali chunga poi khoi na rap thlak tak thleng hi atuar tu chung ko tan chuan ana in arun thlak le a atuar tu ril ru le thin lunga ngong thalo tak anei awang le hetiang hi midang chunga po thleng to lo tura kan du awangin kan ron au chua puita ani hemizana hian kan faten ba de lo min an thian tenen lyrics karaoke jar ko da hunan manga room le lama hian zodin lian na sailo bachelor nights party an om ve boka hemizoa an thian ho in thla lai hian zodin lian na sailo thian thren khat tenen in nialin inti buaina rei vaklo a oma chumi hnuwa chuan kan nauten inti buai kan du to lo kan tlom an ti chungin zodin lian na sailo hian bulron tran thala in inti buaina a thleng non le a police te po lo kalin FIR thelu kan du lo min zota atrul kan ti lo thu kan lo rilani inti buaina zo hnu police po an ho to hnuwa kafapa upazok le athrian te in hliam civil hospital casualty a far side la a an kalawangin kafapa nau pangjok zo than sang ale athrian te Stephen Lal Ming thang ale vandal nga ka ten an lo nga ka chuti lai chuan brigadier Thren Phunga sailo tupa zodin lian a sailo kumsom ni pariat lal sang lian a sailo kanan veng aizol fapa le athrian pa ar lal ruai tluanga ar zakapa aram hlun not pema colony fapa te chu kara local le in man ruane na vavin Stephen Lal Ming thanga chu kara norlutin an phur chuaka
a hnu rei vak lowa zodin lian a sai lo le arlal ruai tluang ate chu ron let le in ka fapa zo than sang a chu a thian pa Stephen Lalming thangan a ngak ti a bumin an phur chuak le a thak thing veng thla an tlan lai son kar kong khar lokin i thian pa kha chu adoi jep khopa kara tangin azuang chuaka nang chu i huai khop mei kan kara te ila chuang ngama antia heta hian a thian pa Stephen a chanchin a hreve chawani ti chuan zampui ma nga lungphun pia salem veng pan na kong kual re lai zodin lian a sai loin spot ngai ti a soya chuan an hruai ta ani heta hian ka fapa hi pistol police security stick taser body bag le bottle ke hriam mangin tha an wawa ati sa te po an po thler saka a thomno phel vek turin an vo boka an that du meidona a hria ta wangin ti tura an ti apiang ati taringota mipat na lam hoi thlengin an ngai sa ani ataksa a liam hnu ma mu thei tur nu chia mi si lowin an ngai salai le a saruak thla te mobile phone in an lak saka email hi kan thai chevekanga i ruang hi body bag a kan khunganga kan da thang che tu man an ra chuak thei lowang che ruang hi kan da bo hnem to ti in an vawani zodin lian a sai lo le arlal ruai tluang aten du to ka an ngai sak nu chuan ka fapa chu a thomno te peletin kan kara ron chuang ve to su ti in an kalsana heti lai hian khuwa awar to a dar kar khat vel zet chu an soisa ani an kalsan nu hian ka fapa chu chaw tak chunga ke a thui tak akal nuwa voxapur taxi pharin alo ho pheita ani alo ho nu hian thil thlendan kim chang tak chu a soi ngal mai lova an soi sakdan che chu soi ve bok ma se mipat na lam khoya an khoina hi chu a hnu dewa a u hne na tangin kan hreve chawa civil hospital casualty medical examination ti tu doctor point if a pathil ton hi ara phak emei psychiatrist ne na hruai ngai yang che minti a ale kha po sexually molested ti aziak nge ani atuar tu hian ril rulama har satna nasatak atuar zuya amu tha thei lova cho ei tha thei lovin a oma nun phung pa ngai nei thei lovin a chevek ani ber doctor ama medical tuin min ron angin psychiatrist le psychologist ten an enkol me kani ka fa pachunga thilrap thak tak thlenga wang hian FIR chu September ni sang ni som pariat khan Aizawl police station a the alu ani a atira police lam hian FIR hi register lovin inquiry anda a September ni som pakhat sang ni som pariata police chuan thil ti sual tu le keini lam statement an la a an medical ngal boka police ten September ni som pani sang ni som pariata spot verification nein thil ti sual tu tele ka fapa hi motor pakhata chuangin an seisak na hmuna an hruaya zodin lian a sai lo hian in kil toina le in thlafrun na nei mi alo le engma ti sual nei lo ang main apu brigadier thren phunga sai lo chanchin chuang taka soin police te ati ti pui kong tluan zakani police ten investigation inquiry ti thosi in kan FIR chu an register silova in biakrem athat jok thu min thil reng boka wangin kan mang ang chuan September ni som ni pasari sang ni som pariata Aizawl SP pu Bijendra Kumar Yadav chu kan va mutaroya Aizawl SP malang na in FIR kan thelu atanga ni som pasari na September ni som ni pariat sang ni som pariata case chu register ani tachova FIR original chu asailu tukti in min lo kai toy tir bokani mase Aizawl police station hian kan complain lam hoi IPC section an pek lo wangin police ho tulian tele Aizawl SP chu kan mule ta ani case register ani nu po hian thil sual ti tu te man ruwa FIR kan zia lan te chu voin thlengin mansak alani lo hemi nu hian case ayo tharin investigation September ni som ni pathuma kan ina ka fapa statement aron la thale ani MLA general election lo om tura an buai via win kan ringa ama ero chu han in sangmar deuse keini case pakhat lek chu karlova anchin felmei thei kan be sei tlatani tipal thil ni lova sualna u chuak tak ti tura lokir le ngatin ka fa pachunga an thil sual ti man hi zodin lian a sai lo le arlal ruai tluanga te hian an phu tok hremna an hunge ngei turani ani lo chuan hetiang sual na hi tu chunga po ala thleng le theya dan po in a khoi phak lo anga an in hriat na thlengin ti top sakan ngai bokani ti in November ni som pakua sang ni som pariat khan antar langani September ni sari sang ni som pariat zana zar kotlangwal zo than sang achunga thil thlenga wang hian zo fa in sui khom pol huai hotin Aizawl khopuya kongzo alo ni to a
ama zana zar ko thalai ten kong an lo zo to bokani kong zo tran ani ma hian zofa in sui khom pol te hian khatla waya meruna federal emergency meeting an neya meeting an nei zo hian khatla atangin kong an zo a plakat te kengin zo than sanga dikna him tur le thil ti suala pu te remna peturin an awrual Aizawl police station kota kong zo tu te hi an awrual nuwa zar kota zo than sanga te in bul thleng mi pui pung khom te hian kong an zo kong zo a hian mi an kaltam hle ani ama zana zo than sanga thlawang hawa plakat kenga sticker sem tu zar ko thalai te chuan an veng tlangwal torna awanga FIR thelu bo zui ani dana thil fel hlel a om ni in an ria charsi thelu lova hun rei tak chung a om chu an ngai thiam lo hle an ma ni sum sengin ma an la a Mizorama dikna alal ber theinan an hnatlanga ani zar ko thalai le atla chopa poldin anti mai zofa in sui khom pol ten lung oi lo na an lan tir nu hian atak taka thu buai bo zui tur pol pakhat tun thlenga he thu buai pui tu ni ta zel People's Union for Justice Mizoram chu din ania he pol hi zo than sanga thu buai awanga piang ni in an tumber chu zo than sanga tan bi ka dikna him chau ni lovin zo than sanga case mai ba ka Mizo zinga ma ni maya dan ang thapa dikna him phalowemo be sei phalote lo tran puya lo buai pui tur polan ni zodin liana chungchanga hian an nupa an chir thena satak ema wangin zodin liana nupui hana khiang te chu social media hetiang hian aron ang chuaka kapasal zodin liana chungchanga thudik lo tam tak social media the darin auma kota thukal lai me kan ya wangin kan ngoya kaini chuan ro rel na dik kan be sei awangin kot thu chuak kan nga ka ma se titaka diklo taka min pu chian na awangin soive tha in kangaya do thei taka min lo chiar chua sak turin khongai takin ka ngen chewani dot manga pu tu zo than sangan do ta soya puang zel zo than sangan diklo taka min pu na chungchanga verther takin social media lama zual kovin a che thei ang bera pu kan nia kan riat angin social media thudik lo dar chu engma fin fiana omlovin a chiara piangin thei topin min diria min soi chejuya Ramdan a omalom ti in dan ang taka thudik tar landu in mi te kan ron ve a hetiang thu buai hi ko ta thlen to chuan comment ve a thiang lova dan chuan dik takin rowarel do na ni tia min ron angin za tak le re om ti takin kan ngoya thudik le sai hlum anget ngai hleinem kan ti ta ani a mai ro chu in king pani te buai na hian thu ratu an oma a soi chak chak ado thei an chak ringot do na ni chuan dan ro rel na in kan ram le na ma hian omzia anei lawani ang che thei ang ber le alung koi thei ang ber le mi pui ril ruwa an ma ni thiam in chantira an tran thei na tura social media kal tanga an zual ko na hian thudik om lawa ma se kan thria theu angin atira na sa thei ang berin thu an tang thantira wangin social media lama hian kan hne talawa Mizoram mi pui ril ruwa chuan misual ber chan kan changa ril ru ana hle ani thiam thu hi kala soi ve ngai lawa mi pui tena min diriam thei tur ang berin dotin zo than sang anuin min han soi ta chu thiam thu hi soya tha ka ria da wangin ka soi ve ani zo than sang hi social media lama an tarlan hi adikani chuan drugs addict le zuin mi ani a an khotlang ho tu te point drugs awanga an ko an zil to ani zo than sang hi nupui nei to thren to fa po nei to ani a drugs addict le rui hlo awanga khotlang point an zil fo to thu soi hi mi pui ten kan ngai thladon ani chuan a side bi lampo hi ngun taka min ngai thak saka min ngai to pui ve hi mi pa ngai tan chuan thil ti ngai tura kan ngaya kan thu boy hi zo than sanga soi versus kan soi ani tlatawangin mi pui pu a in soi thiam in tilang khongai thak thiam ringot thiam chan na tur nilovin thudik takin rowarel na ningei se kan du tak zeta hetianga film taka ngai tuana senga he thu boy hi social media a alan angmota lo rela thiam lo min chan tir mai lo tu le thudik tak manga buaina chin fel ani na turin mi pui te poin lo ngai chang turin kan in ngen du ani zo than sanga hian diklo takin mi pani te dot mu hluma puin min heka ama ero chu anu statement le mi te min diriam na renga hian ming pakhat chi alang zela in ang chia mi pani te min pu reng la ya hetianga mi pakhat chau an be na chan hi kan ngai tu ngayem kha thil thlen hun lai kha Mizoram in thlan pui do na ni a
kan chung te jinga MLA candidate te an om ve awang le kapu po politician alo ni ve thina wangin ama king tu party lamte fui porna dongin ver ther takin politics man ruwa an mang ni inalanga an BJP candidate social media lama involvlar takpo zo than sanga ta na mejang hlap tu jinga hian atrang zel ta nge a ma se he thu social media lama soidar masatu te khan zo than sanga le achung te min pu na chu dot chiang tak ani ti ria in an in thiar film santak mia ta ani mel zo fa in sui khom pol ho tu nu hi zo than sanga nu te i Zairem Valley ani a Zairem Valley fa pa kha Aizawl South 1 BJP MLA candidate ani he thu buai hi chin fel thuai ni se dan ang taka ro rel na thleng thuai se tia be seina nen kan thlir mek lain zo than sa nga hi voi nga lai ko ta hian ko ani chung hian a in lan du tlat lova kan thei ang angin min pu na dik lo zia evidence te kan la khom ve hian zo than sa nga thu soi dik lo zia mit nge ya mutu te ko ta po thu dik witness tur te kan mu ve ze la wangin a hlau thong ni berin alangani hetianga min pu chungchanga hian police tenen kan insual buai ati na mun hi spot verification nain kan kalhloma ma se ama kan vel ni oma asoi na muna hian riam hrei chelek tia asoi lan thing fak le botol ke ti vel hi pakhat ma mu tura omlo do ta soi tam tak jinga heng te hi ko ta adik lo zia ain puang to nge ani zo than sanga hian ko ta chan maria mi an sual ron na engma atel velo thu le a thel tua atran thua soya Mase zar kot veng CCTV footage Regency Hotel kota trangin chiang taka alan ang hian ama berhi mi sual ron na a etek tu ani an po then nuwa po ama mel po chiang takin a mu theya vakhoi le tumin apan nge ani kot ma po video evidence aum ti relovin chiang takin do ta soi ani pani na an in sual na akor a thler phalo ni anga asoi hi athu zu kin akor po a thler thu ain puang pathum na zo than sangan achunga thil ti sual tia apu number 1 hian silaya mintinin kara min lu lui tir ti na soya mase ko ta hian min lu lui tir lova min so ma kalu ta ne ti in adot soya puang palina jampui ma nga thlan an thlen hian kar sit nunga athua ama ngein kongkhar hongin kara tangin adu thuin achua kani tia soi hei atira tharum le avona manga chua lui tir ni in ain soya do ta ne zia ama ngein a puang ani pangana atira police ten thu min zona thil ti sual tu number 1 ti apuin ake kor a hlip ni in ka ria ti ka soina in thudik tak chu hei hi ani ake kora phel ka mulova a phel lai po ka mulo hrim bok ti in parukna railing vuana ka kun lain ka mong tama min peta railing po na katla ni aka soi kha thudik lowani pasare na walbeng rota beer in lain thil ti sual tu apu number 1 khian in sual buai na atel te ming min zota ma se ka rillo pariat na walbeng rota kan kal lam le hola ma hian heng mi ka pu te pani hian ka chunga tharum eng ma an manglo ti hi thudik ani e pakwana kami pu te pani hian kan in riat thiam lo na soifel tura min so mangin an pula hian ka kalve ani ti hi thudik ani somna walbeng rota hian kami pu pani te nen hian kan in sual buai mi lo ti hi thudik ani e som pakhatna spot verification kan kalma hian police te hian Aizawl police station a kalturin min thrila mase inlan hun an soi kha ka reng to lo som panina jingdar soma police station thleng turin min tia mase dar khata ka thleng chau zodin lian atelam trang nia ngai thei turin nun sang awan chong chuan hetiang hian ngai dan aron tar langa puhriata chungchang atar lan dana puhriata changte alung oilo wangin ngai dam dil turin anin ti zui nge ani nun sang athu tar lan chu hetiang hiani karil ruwa ngai tuana lo om thren khatte pakhatna sexual molestation ti in pong sual ti apuin mipuya zo than sang ale anu te hi social media kal tangin anzual kowa mase ko ta andu ang chi in thu boy anjiak luta enga nge sexual molestation chu an thu boya anjia lu le hau si lo ti hi makkalo ti viau mai hei hi athulai mu berkha anilom ni People's Union for Justice thu chua khan zo than sang ate kha IPC section 341 342 323 506 le 367 an puluta mase zo ram mi pui te hne na an zual ko na le
thil ti sual ni apu te kan ngei na le kan diriam na ber pong sual lampang kha an pulut le mi si lo hi mi pui ti thin rim na turin min bumem ni ti zona aum tatlat mei pani na drugs ngol ve ti a an soi le nupui thren ani na hi kalo hre mei pek lova maseko ta chuan defense lawyer ten a background hi establish an tum ngei nge yang a chan chu rui thei thil ti ho hian dot soi hi an hre lo reng renga an ham that na turani chuan an dot soin midang engtin nge ati chiat don ti ngai tu mi alawin an soi mol mola an chung te meu po an bum hre lo ti chu kan hre thiam deuh vek o me hetianga ale alamin dot soi chiang set zeta court ma fin fiana an talan tak sia chuan thil te reuh te a dot soi hre lo chuan thilian pui puya po dot a soi hre hau don lo ani ti hi court chuan angai tu nge yang a pathum na an soilan ang khian zo than sa nga hi police ten jingdar soma station a kal turin an kowa ma se an ko huna kal lovin dar khata akal zo ani mel dan le akeng ko tu te a poisa lo hle ni in angai ve thei tlat ani palina doctor lekha molesti anga injia hi an chelek ve fowa ma se he lekha hi doctor in dam lo reng alo ena anin soi sel na alo ngai tha a alo record na ang chi hi ni in alanga molestation case evidence sapom thei ani lo mel ve dam lovin ani na le na nei anga a in soi kha alo recorda chu chu te srang mangin an chui chianga an kol zui ta thin ani jok lomi ko ta hian voi tam tak ko ani a in lan du lo ani ti hi thil tak ani em contempt of court ani pha em dikna du a zual ko in de chu enga ange a ko kala har sat em parukna an soi ang hian zo than sa nga hian chan maria in sual buaina telve mi alo angle a thel tua a tran thua soya ma se video evidence lama in sual na atel antile boxia hi atak takani chuan dot soi chu ani thei tlat ani hi pasarina atira walbeng roda in sual buai angle pong sual hial tok anga a in soya ma se ko ta thu an zo na chuan engtin ma an in sual buai lo ti in a soi le si hi ama a thu soi kha do tani ti na ani em parian na hetianga ol sam taka do ta soi zung ti fin fiana awma wang hian athil soi dang te po hi thudik ani arin omlo thei hle do na hi claim te a do soi tu chu aliana po hian do ta soi kha arin del om tatlat ani an duang taka case and file a hian sexual molestation engma an soi langam le si lo hian rilru ati buayani pakwana BJP party candidate pakhat BJP missionary cell ti din tu tuna party danga zuang lu le tadei self-style advocate riata changte point zeroma podcast physical penetration sex man na omlo atira mi puin kan soi huai angot kha anilo criminal expert kanilowa mi phur kania ka phur pui ve to pani ti ina soyani somna hetianga dot muhluma ache thei ang bera an puwa an ti ming chia ani nga chuan zo than sa ngale asangoi zon pui te hian defamation case an orloi ve thei tlat ani mel hi som pakhat na zo than sa nga nu hian thil thleng ni om tak public meeting a te thiam takin trap chungin asoya ma se ko ta chuan zo than sa nga hian engma a thleng lo atile si enga nge social media thudik tran in ti hle si chuan thudik soina mun ko ta ber thudik ati chu asoi le si lo som pani na an chung ko re thei ti asoi an oma ma se aizol veng changka nga restaurant an nei ani oma zo than sa nga nutei phei chu aizol mi hlun pol ni in om thei tak an ni ome re thei khongai thak tak anga in lan tir kher hi atul berem o som pathumna Facebook le social media vela por tak takatrong ache thei ang bera diriam tu ho hi tu ma mita mutu anomlo mitam tak hian zo than sa nga tenu fathu soi an oya pumin an ommei ni inalang eyewitness pathum che an omne na langa apu tu hian apu na thu hi adik lo thu ko ta apuang le si ani chuan athu chu adik lova do ta ni ti na ani ang ko dro rel na hi do thei taka kan nga angai do na ni mel hle mai som palina an soi anga politics man ruwa tu te emo in an lo mangani chuan BJP politics ten om tak mizo mi puite min thren dara min in do tir tu ani theyangem maktak mei chu mi pahni accuse an oma ma se political ball ten om tak khelna ata na tangkai tak mi pakhat ming chau an ta lang charchara an bei ngar mai hi ngai to zui ve chu atrulani hi
som pangana mizo mi pui te hian dan ro rel na kan ngai tu tak takem a soi chak chak lem chang thiam kan trana ko thu chu enga ma kan ngai lova evidence pakhat ma nei loin thutluk na kan siam der hi thil ti chi em ni don kei chuan lai taka thil clear tur ni in ka ngai ani som paruk na hana khiang te hian apasal atran na awanga thu a chu ve hi a huai sen hle mei trong kam chetin reng in an lo hau zui ngal boxia he thil hi an in nei ma a thil thleng ni in an soya chuti ani phei chuan anu hi chu innocent pa dik tak ma ni pasal te thawang hau tina tak ani mei mela zo than sang anu in afapa atran tat ang deuh hi ani ve mei lom ni ti in nun sang a thu post chung chang alung oilo puria ta thang te chuan hetiang hian toy tek tok room el olin nun sang a hi a chang leta diam nun sang a van chong lunglei boya hria ta chang te kania i thu zia kalo chiara i thu soi dik lo hi i siam travele det don em ni ang he i suwa hian lungphur phurin i lo phur ve mel tho sia pakhatna BJP ka chua san nuwa party dang kalazom lo panina self-style advocate anom ngai lova India rama advocate te hi self-style mani in phu ani lowin Bar Council of India nuaya in register ngat vek alom kan ni keipo in registration number hi kanai ve vek alom ilo hrelo pal ani mel riat lo ringot hi thilpoi ani hau lova resi lo in ti reve si ho hian he zoram khovel hi in chok buai me kani heng bak po hi ithupo sa hian soifia du kanai nuala ka soifia zom to lo mayang nangma levela ron in nu tiamna ani lek dona wangin hemi karon soi chua te khi dot an ni miawa wangle keima mi malmin ti mingchiat tumna ani ngei ti achianga chu wangin tuna tranga darkar somni pali chunga thinlung taka thil sualti ini ipoma in chira ti le to lo ziaka I intiam thlapa ka hnena ngai damna min rondila ngai dam tla ka ngai nuwa kalo ngai dam che ani lo chuan kot lama kan in mu chho ve zo angai don ani hei hi legal notice angin min lo ngai sak don ania ria ta changte advocate ve tak BJP bak party dang la zom ngai map lo ti in a address nen ata langani ato bera chuan he thu boy hi abo ruak alian hle a chu wangin ko ta an kaldo na piangin thoma nei hat zel to atir lama thu nei tu te an muan viau lain tuna chuan an che zung to a hei hi atuar tu te lam tilom tu po ani chu wangin an rel fel thuai po in arin om